الروش عراق بتایبەتیشی گازندین ولاتیان اش نخدمت کرنا یان جی پیشکش نکرنا پروژه خدمت گزاری جالی حکومت و یان جو گندالی هی حتی چرا او پروژه کتینه پیشکش کرن یان جی بریار تینه در خستن برجاندیا ولاتیا دانا یان جی بو مرمین گندالیه نم گل برئیس محمد حسن شروع کار سیاسی کدش بغداد گل مدا با من بحث کین برئیس محمد گلک سپاس کوین گل مدا از هماش دو ماه یک بریار حکومت جالیه کرد تا تندرستی و از بحث کن جستانا پاره که اگر کسک بچته نخوشخانه سردان و نخوش خوب که یعنی برجاندیا ولاتیا دانه برگار توصد دردخینن یان جی مبستن گندالیه هنه جالیه برپرسا و جبوی کو پاره پریکن جدا جدا اش ولاتیان و بین چه کرن بسم الله الرحمن الرحيم. أبي خديم بزنو دلوفان سلاف جوا وتماشفان ورا بشي ده حزار والسيا وكن دزانين كرتا تندرستي النفع عراقي زيانة كمزن قشية جبر قنداليا كو هي براسي قندالي قالكي برفلافويا النفع كرتا تندرستي العراقي كيمياء نخوشخانة النفع عراقي خدمة جزارية كيمياء نباش جبو نخوش شانجي أبانا هم سدمن براسي جبري وي كيجيب هج بحزاران بزيش كوش كرنا جنابا عراقي تشونا ابي همو باندورك لفان دام دزگهن تندرستي كرنا جبري بيري هناك مافيا هناس كارم بناف بكم براستي كو دستي خداني لسر وزارته تایبەت ڕێڤەبەریا بە بازارکردنە یا پزیشکی ئەڤەیە هەموو ژیوانە دەستی خۆدانیسن ئەڤەنە هەموو سەدەمێک و هشتیەک و کارتا تەندروستی لە نەڤە عێراقی زیانێکە گەلێکی مەزندانینە حکوومەتە سوودانی دخوازە کارتا تەندروستیە باش بکە بڕاستی و جارێکە دن کۆ نەخۆشخانەیە نووەرە ئاواکردن کادرین کوچ کرنه جاره کدین وانها بده وگر نو عراقی باشه او بر تمام او بر پرسه تیماجا بکنیم تایباتیش دزداناین اثر خدمت گزاری تندرستی تپ مافیا بناف کرن یعنی که دیاره او گندالی او کنی آشکرای اگر آشکرا بد بود چیت سالن در باز بیده و حتی نو کجی اوین بر پرس و گندالی کرین و تد بیجی مافیانه نهاتینه دست سر کرن کیل پشتوانه طبعا هي يعني هل بت العراقي بش صار حزار والسيا اف مافيا براستي هناك سياسيين هناك عليين سياسي بشتفانيا وعندك كل نافا وزاراتنا فروتنا درمانا دستي خداني نسر فروتنو كرينا آميرين بزشكي دستي خداني نسر براستي کنترل کرنا وان جهین گرینگش عالیه وان کسان وانی عالیان و براستی زرار دگینه کرتا تندرستی از کارم بیشم هنه کسایتی سیاسی نافدار عراق جیل پشوی کنه هشتی کو اویک خدمت گزاری تندرستی کم ببن دما کو کسی گندل کار یعنی کسی گندل کار و وزارت بریو ببن اویک خرابیه که مازن براستی زرار که مازن دمینه یعنی آستانگی پیش خستنا وی کرتی یعنی مرا مرتبط تایباتی جل سری وزارتی شو وزیر و برپرسن پلیه که بگره دی گندالی و سازده حتی ین کارمند جوالی هاتینه گندالیت کن سر ولاتیان نو عراقی دا بالتاكيد ملف الفساد تكز دوسيا گندالیه لنوا کرتا تندرستی ده دوسیه که گله کی مزنه از دوی باوری دم کو حکومت سودانی انها کاری کی باش بو وکید که کو گندالی لنوا کرتا تندرستی نمینه ج روبروبونا وان گندال کاران دکه حکومت سودانی و دم داویدشی چتکی باش کریه جت خواسته نه لکو اف گندالی نمینه دریا روبروبونا وان کسانده حکومت بتنیت وی آلی دا یان جی آلیین سیاسی جی هولدم تایبت جی دست گل حکومت سودانی ایدی هبت جبوی روبروبونا گندالیه لا بالتاكيد هو جهد كبير كارين باشي حكومتي هنا بيوز دكم همو آليجي
پێویست دکە هەموو ئالیژی هەفدەست بن یەکدەست بن ji بۆ کۆ ڕوبڕوونا گەندەڵیە بکە پێویستە divê حکوومەت پشتەوانیە vê kartê bike ji bo ku xizmetguzariyan pêşkêşî welatiyan dike bi rastî dema ku guhdan û xizmetguzarî ji bo nexweşan hebe her wiha wê nexweş yan jî xelk wê kêfxweş bibe vê yekê divê kompaniyek hebe bi rastî kompaniyek guhdana nexweş li xwe bigire ji bo ku bêhtir xizmetguzariyê pêş bikeve hikûmet jî piştevaniya vê kompaniyê bike wê demê gandalî namîne ev mafya kom behs kir jî namîne destên wan di nava vê kertê de namîne. Yani ve hîviyek heye eger kompanî jî karê wisa bike ji bo xizmetguzariyan tendurustî aliyên siyasiyan jî ew berpirsên ku nûkê jî gendaliyê dikin destê wan nekevit nav vê kompaniya taybet jî da. Yan jî çi awayekî be eger wisa bit. تەکەز حکوومەتە سوودانی جددیە بڕاستی ji bo ku rêkaran bigire ji bo ku rûbirûbûna van genderkaran bibin hana xweşxaneyan ava dike li Bexdayê li Resafê mezintirîn nexweşxane niha li wê de heye bi navê nexweşxaneya Gel ya Şeab bi rastî nexweşxaneya Hüseyn ya Serbazî ew jî gelekî giring e bi rastî niha ez dibînim hikûmeta Sudanî tiştekî baş dike lê pêwîstî bi karînên zêdetir heye yan jî bi hewlên zêdetir heye bi rastî divê ku divê pirsa derman jî niha were kontrolkirin yan jî pirsa kirîna wan amêrên pizîşkî di nava Wezareta Tendurustî de divê kontrol bike divê hikûmeta Iraqê gendaliyê di nava vê kertê de nehêle. Te behsê dermana kir ez giştî behsa çareseriyê bikim. Ev gendaliya heyî kerta tendurustî de heta çira dawa kiriye zêde nexweşî nava welatiyên Iraqê de heta nava paytextê jî da bilav bin bê wergirtina çareseriyekê. Ew çareseriyên heyî jî kwalîtiya wana hind başnînek û rûpirûyî nexweşiyên xwe bin. باشترین چارەسەری ئەوە کۆ ئەv ئامێرên پزیشکی وەرن نوژەنکردن یان jî ên nû werin ji derve werin herwiha em bi hewceyî wê kêne ku kadirên pêşketî hebin ew ê ku koç kirine careke din vegerin nava Iraqê û hemû hêsankarî ji wan re were dabînkirin parastina wan hebe bi rastî pizîşkê Iraqê karim bêjim ezmûnekê wî ya baş heye zîrek e pêwîst e vegere welatê xwe ji ber ku pizîşkî li Iraqê gelekî baş e pêwîst e hikûmeta Iraqê hêsankariya ji wan re bike ez karim yan jî ew amêrên pizîşkî ên baş jî bîne kwalîtiyeke gelekî baş û bilind be di nava van nexweşxaneyên Iraqê de hebe ev hinek pênkavin ji bo pêşxistina karta tendurustiyê û pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji welatiyên Iraqê. Gelek spas barês Mihemed Hesan şîrovekarê siyasî ji Bexdayê gelme dabûn spas bû.